Loverboy, nan video sa m vin pote pou 5 bel gren kesyon pou poze yon fi wap koze nan aksyon verite. Wap sezi wè ki impak ou pal fè soti fam nan, ou pal grave nan memwal. Ti jot sa efikasan pil, se pwetèt sa m pote l pou. Hey! Avan rive pi loin, like video akouni apon ka atire lot Loverboy, vin sou chen nan epi komante. Sou fèk tobe sou video sa, bienveni nan kominote Loverboy la. Chen sa dedye selman ak video ki gen rapport ak sediksyon, relasyon fòm ak gason. Sou interesi ak video sa ou, abone pou pa rate yon zanmim sou nouvo video mbral pote yo. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing. Oh, I'm finally healing from you. I know I make mistakes, don't mean to come off hardy. I'm just an imperfect person in this imperfect world. But I'm learning my way under this maze that I'm running through now.